Ha kabayade bakajing penslam jong kasor karjala ban mang pisano na kabenta ban sinapun bahaya kasurok maurong. Na kaliang ubak Charles Marngar MLA bat MDC ka Mauhati constituency haka arpusaw tarik na itung. Ulalum ya kajingalang jong kinongelam shnong jong kikat santali kishnong kibahap hapo ka maurong road area lembat kisantali kishnong kibadan syakathain mautari thayang kibaju pendan kam ya usurok maurong hakalit kawan. Ha kanika jingalang balapunlong hapo ka Yundor Bar Hall jong kasnong retiang Ribhoy District layo banyat heria tay sani bha halor katikaman ha kabalayo ru ban pan jingmut na kinongilam shnong kibala letpat ban jurip ya katika surok hai kibenta kibala khams niu kabas dang nadu kabenta bakut ka surok rong kasnong retiang bat kabakut hadu kasnong nong sangu kabulan ni kajing jalan kumba arpusan kilometer AA. Kumju na kaliang ki arngot kinongelam shnong ki bakentup ya urang ba shnong singku ubak klur ban syadap bat ubak spalton lalu rang ba shnong langsaw. Ha kajingkran kleyat hu bakane kasurok kelakot syaka arpusan senam tam nadu balayo ban siang bat hadu menta kim syamlayo ya kinu kilat ban maramat bat kajinglong jingman jong kane kasurok kelalong kebai sangson bat kebalawan ra ru shibun ki jing na kebenta upat ba uba pendan kam ha kalit kawan kam tam habakit ya ki bapang bashitom. Nakaliang gajonga kum MLA jong kani constituency walaupun lum penlang ya kirang bak senong jong kani surok maurong bat kat tu kani kirang bak senong na ketiga tan mau tari tayang namar ba uni surok uyai lang ba bat upoi sekitiga senong umi sesonidan kajinga lum yalang jongi kalong ban yakran halor ke bahak kamiat bat kikam penroy jong kadong bak tan ndai ka wei ka phang ka bangi yakran mandagasngi kadai nak mentau ni surok nadu bangilayo inu surok hadu mentah empat don dagawai pak skim ke bangiyo dia nak tagadau bau nu surok ujar rathai kumbolong mentah melong subania iyo khandiat tangke PMJSY nangte nam sning hadu ani ke snong retiang nrai baro kawai nu surok iyo i ke jing sneu kumbakalong mentah kala kta sisa ya kalet kawan jong kinong song snong kham tam ya ikna school bat kumju ru ya ki bapang ki basitom i kani ke bentah ni ikna school kimlong subania ya kapor slap ladawan kali kani kalakta sibun ya ki kena school ki jongi ya ki nong song snong ki jongi kedai halor kani kenong rem bangila pulum ki jingalang bat ke jing pulum jonga kani ke jingalang ru kamut baong ba manakaliang jonga ngaklempat le ndai ngakwa ban yithu ban pen pau khmat ipai ba nong song snong baha kas snem baladep habunai Oktober ngaladep ban ai ya ke jing tho sha menteri badai pet dikmi ya ke PWD Deputy Chief Minister iba Preston Tensong. Bat ha ke jing ekran bat i ila ai ka jing batai ha ka bai lawat ik information na ke department concern. Ba uneu surok ularung ha ke PMJSY ke phase ke balai phase 3. Kendai ke baskosi kalong ba hadu mentangim pat yo. Ngila khmi lenti nadu gini gi benai telang beladep ban yo nu surok ndai hadu mentangim pat yo. Jengam tip lanongin yo habang iwat jing tip hadu mentah kasudon hakalis kerteng jong nu surok ndai ngimpat i ya kadur kadar ya ka sanction nakam tau nu surok ikum munong mi khmat ubadon ga jingkit kli nakam ta kinong snong ngam sodai ban susngap marwai bang lalum yi kirang ba snong ban mi thu le maki namar ba yang ala jit da kipai ba yang adon kam ban pentip kipai ba te kawai ka banga ngadon hakni ko por kalong ban yithu ipi ba hadin jong ne ga jingalang karai jongi kalong ba ngila erai kawai ka surba ngin hapan sengau sa sarkar ban nga sukumen manakaliang baro kirang ba snong ki ai ga jingi krisyan lem bat ya ke sinjam ki bangingin shim ngila de ban rai lada kadai ban ya kendu ya minister badai ya ke department concern deputy chief minister ngila shim ya karai bangin lej ban ya kendu na ka kenhun jong kirang ba snong ringkat ba nga UMLA jong ne ka dong ka thai bat ka jingdawa ka jong i kalong ba lakom no ru menta ka telang ngila dei ban yu i ya ka jing sedang yu nusro lemda kumta ngin dang ye syong perkhat bat nakaliang ka jonga kumbala kren ha ka por election bala dang dei ban syong ha kaliang persyaru ngahap ban syong
tin rei ngak ke jingdon kam jong ki pai ba kam dei ban long siliang upai ba udon hok ban yo lada UMLA jong kata ke konsumsi udon hak yang persyaru rei ki kam pen roi ki de banwan namar ke de nam tapai ba de ke jingkit kli ke jonga ngalapan sengu ke sarkar de na kata daw ngalum mendag sengi bat mendag sengi ngilai rai bangin sesim ya kesinjam hakaba baro kinong yalam senong ngin lej ban kendo ya minister beripet ya ke department ya kan ke PWD department desa kawai ngakwa ban ong ipi kan ke por pi ladangi up itu surok lese lada ke sarkar kan ayangi haune tulang mentah i ke jing sniu nu surok banyak melong su mentah dena kaliang jonga ngas sesisin pat kumbang lade ban kerpat biang balakum no ru ki jaka ki bla sniu palat lade hiban le ke repair kenang ban pensuk ya kelek kawan hakane ke liur pemerintah immediately ladon kam ban le no ban repair malu pala ya ke jing sniu palat jung nu surok dem da kum tanga i ba kalabu jing ya palat dia kata ke de kawai kidan ki wai ru ki jing don kam kum ke PHC hakaba la de ban ai ke jing tho ki por ba menswa ya ke neru ngila shimlang da karai menta bahkan ni ke dong ke tanjungi ke badon kum khat sa ko sant lagi snong kala don kam palat namar hadu mentahi lada based on population kala long deserve kene ke area ke jongi banyo ya kawai ke PHC ki wai ke jing e ki babon ngila etheria tai rei ki bai de ki department nam ka ban pen pau kene ke pon rei ka wei hi ka kam ka bakong san e ka ba khamat ki bangi kerem ta si ka long ba na ka mendau ne su ngani tu ipi but nadu bingi yo ne strong lakum no kat kum gajing kan mau hi gajanga kalong nadu usnem khandai phokli te hadu menta ngimpat yo kanoru kajing penthma yu ka ban pen bahapat yu handrei lasu kum banga yetu ya pi ne ba ngisu yo tang ya ke repair ke banau khendo ha kapor ka balong jing seng presbytery lan sino tang kumta ende ka banyo hi kalong na ka PMJ suwai kalong tang nang te na po umsning thanan nang tu hane hartiang tang kane ka bagi dang yo ande nadu nang ne ter satu site sekman ngim padio igidang yo tang khendiat hang tu bat hang te hapo jongka nong sengu lakum nom no kumisi kilometer niyo ya ka repair ya ka jing sna ya ka tenre gijing gi babun ki bangi kendu kum ki khana school ki badaya ilanti nang ne nang ta ki bikit nong pang ki por ki ba likit gi nong armet sigi hostel nang ta ke kit ka baru ka kta sibun ya ki pai ba nong sing snong jong ne ga dong or ne ga thain ka jongi den mar kata ka daw ngira kan tu jur ya minister bodi pe ha kan ya ne ka strong na ka banta ka bit ka biang jing pai ba kum ba ong ka tin ka si ba surok hi ude ubalum jong ka roy ka par kayo ka kon jong isnong ki thau ki jongi sene nadu na ne na snong bir ka ba ngi ong ka ba sedang e unu surok maurong en re shadu bukut jong u kumba khat san khan riu snong ha du ha ang te apo kan mi shadu sha po motri thayang sete te kane ka jingelang kabami hakane kasi kalong ka jingelang kabangi na kaliang kirang ba sinong jong sinong baro ni rasngo sisya bakadon ka jimuntoy namar kumbang ila yakren hakabede bat usrok ubalasna la kumba arthusan snem menta la klemyo yakane ka repairing ilawan ong te ngisu tenat ru bana kaliang jo MLA jongi ulale yak ka badon kam haswa kalaya lupa haswa sakmat jongi temen tak sengi yo isai bau MLA ulapun i hangi ya ikam kiba nakaliang jong MLA jongi ila de benle te dena kata kadau kane ka jingelang ka bamentak si kumagala ong ba daga we garai hapedeng ka jingya don rengkat MLA jongi ni kerpat syaka sorkar kumbang ila de kerpat lang bagi jingtho lang bau MLA jongi ni kerpat ba ka sorkar kan pen urlong ini
kenang ba ki pat ba jong ne ka than ka dong ki khna school pi nadu na ki than maurong ke ngila ban ong man kaski ki yale yawan ban be ban late school lang ba ne usrok te ka de ka we na ka jing sem jing e ka jong ki ha ka yat ka yang tham tam ki bapang ki ba stom kum tar ter kum bala yak rena kman te kini hi ki de ki jing e na ka yang jong ki pat ba ki bang ya kendu ha ka yat ka yang lang ba jong ne usrok te ngi kerpat da ka ba burom e ya minister bade ban pej ya ka kot ka khia bat minister bade ban pej ya kanika surok kalenti singkin kaya kayeng kamtam gi bapang bestom ba insim khia ha ka ban pen urlong no yak e ka ba ila ban propose syaka government